Kalau berangkat heula ame ganteng. Action. Cut. Action. Akan berbicara. Sekarang mau check in. Gak tahu ini barang semuanya itu. 3人ね、同じ部屋です。33階。3315、これ部屋の番号。で、33階ですよ、間違いない。で、名前ね、アバディ君の名前になってますけど、代表ですから。一緒です。私。はい。で、これ明日の朝ごはんのチケットです。54階。一番上ですね。一番上です。6時30分から食べることができます。ただもうバスは8時に出ますから、もう早めに食べてください。ね、もう6時半とかもすぐ行ってください。Oke bro, selanjutnya sekarang kita mau ke lantai 33 ke kamar kita. Jadi acara sekarang itu makan di bawah, habis itu nginep, dan besok pagi itu ada jadwal makan juga. Lalu berangkat pagi-pagi jam 8 naik bis. Ayo. 続きまして、3年間の実習を終了いたしましたインドネシア人実習生に証紙が、授与されます。モハンマド・シャフリル君から挨拶をいただきます。シャフリル君、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。こんにちは。私はシャフリルと申します。インドネシア人代表として一言ご挨拶申し上げます。この3年間の間にいろいろなことがあって大変でした。でも3年間が終わるまでいくら大変なことがあっても諦めずに頑張りました。インドネシアに帰っても日本で学んだことを生かして頑張ります。皆さんも頑張りましょう。以上です。シャフリル君、ありがとうございました。続きまして、タイ人実習生を代表しまして、お二人、壇上に上がってください。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。僕は日本で今日はもう終わり。その感じは嬉しい時間、寂しい時間、半分。嬉しいと寂しいと、これからタイ入る。はい、ありがとうございました。乾杯をしましょう。ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。ありがとうございました。Oke lur, sekarang acara bukan pelepasan sih, kayak party seperti itu udah selesai. Jadi sekarang tinggal istirahat. Besok kita berangkat jam 8 mas. Jam 8 tuh bisnya berangkat. Berarti kita kumpul jam 7.45. Udah bagus, kejang-kejang. Ah, kalau lihat ini
Nggak mau lihat, lihat. 6. Bisa ngomong nggak ini? Lihatin nggak? Pantatnya lihat. Oh, gitu dah. Kamu kan. Mas tak tahu? Iya kabarnya mas. Kendura mas nang Jepang mas. Kau tahu bapak itu mas? Bahasa Jepang artinya apa? A few moments later. Kawak mau ditutup. Wow, keren. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang acara penutupan tadi, acara penutupan tadi udah selesai dan sekarang waktunya buat istirahat tidur. Besok bis berangkat jam 8 dan sarapan jam 6 dan kita harus siap-siap jam 7.15. Pokoknya sebelum jam 8 kita harus sudah siap-siap ke bawah. So, PMBO. One eternity later. Halo, tempat tidurnya jadi kita satu kamar bertiga. Tempat tidur dia kasur beneran. Tempat tidur orang ini kasur beneran. Tempat tidur aku ya bajak. Ini sofa sebenarnya, ini sofa dibikin kasur. Ya, ya bapak nasib orang tua. Oke bro, gini tuh rasanya tidur di hotel bintang 3. Jai. Minumnya di Segmenjo. Oke mang, sekarang saya baru beres mandi. Wah nggak fokus Sekarang saya baru beres mandi, sholat, dan sekarang waktunya tidur. Jadi sampai jumpa besok pagi, oke? Six hours later.